Najpre, ono što meni nedostaje u ovom zakonu su konkretni, jasni i merljivi ciljevi. Ako pogledate zakone u oblasti obnovljivih izvora energije, recimo u zemljama Evropske unije ka kojoj mi stremimo, vi tamo imate vrlo eksplicitno do koje godine želite da ostvarite koje učešće obnovljivih izvora u energetskom miksu, u kojim godinama želite da raspišete kolike aukcije, pa čak u nekim zakonima stoji neke osnovne cene, pa sa nekim pravilima kako se te cene indeksiraju kroz godine. To je ono što meni ovde nedostaje. Naravno, predstavnici finansijskih institucija će reći svoje, ali ni oni teško mogu da predvide šta će biti 2025. 30. 35. Naravno, možemo da menjamo zakone svakih 6 meseci, ali to onda nije jedno povoljno okruženje da mi dođe i kaže ja, ovo je zemlja u kojoj želim da plasiram svoje sredstva, želim da se bavim obnovljivim izvorima energije. Da li Srbija želi da neki deo svog BDP-a zasniva na obnovljivim izvorima energije? Ovakav zakon kakav je i ne prepoznaje postojanje tržišta. Naravno, tržište postoji, konkurentnost naše cene je sad poprilično upitna u poređenju recimo sa hidroresursima, pričam i o velikim, o malim, o mikro i mini hidroelektranama, pričam o nekim drugim izvorima, recimo na bazi fosilnih goriva, konkretno ugalj koji je praktično besplatan, da se tako izrazim, naravno parafraziram. Tako da, zakon bi trebalo da prepozna da taj proizvođač koji ne stekne subvenciju, odnosno ne stekne tržišnu premiju, ima mogućnost da tu energiju plasira ili direktno potrošaču, ili nekom trgovcu koji će tom energijom da trguje u Srbiji, a možda i van Srbije, možda čak i nekom međunarodnom trgovcu. Ovaj zakon to ne predviđa. On o tome uopšte ne razmišlja, a mislim da bi trebalo, jer bi onda i finansijskim institucijama i naravno developerima olakšalo, uslovno rečeno, tegobe ulaska u ovakav jedan posao.